अनेक मीडियायावनो आं बुंखांबाय एक्चुअली बे मस्लादार फिल्म टाइप नंखाया बे जाहैबाय बै समनि 1958 नि बिफोर 1958 नि स्टोरीखौ लानानै बानायनाय जादों इन्ड' हिस्टोरिकेल आरो बेखौ इन्ड' भुटान एरियायाव जा माने बर' एरियाफोर बिसिनि एरियायाव गोलैयोमोन रायजो जानायफोरनि मा असुबिदा जादोंमोन माबादि माने गंगारफोरा बाहायोमोन जेब्ला माने नोंना टेक्स जेब्ला मोनामोन तो बेखौ लानानैनो मोनसे माने उन्दै गथ'नि जायनि प्रटगनिस्टनि नामानो जाहैबाय सिजौ तो बेखौ बेस खालामनानै जों स्टोरीखौ बानायनाय जादोंमोन तो स्टोरीया बेनि गोजौआवनोसै आरो सिजौआथ' 1 वीक ओरैनो सोलिखागोननो हलाव तो जुदि रायजो राजाफोरा जुदि माने मा होनो नायफैयोबा हला जुदि बुक थाबाय थायोबा 1 मान्थबो सोलिनो हागौ बे हलजों खोथासै आरो रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव आरो दिनाव खनबेसे देखायनायनि टारगेट लादों टारगेटआथ' एक्चुअलि हलनि अनारासो खालामो बेखौ अडियेन्सनि गोजौआवसो जायो बेसे फिलआप जायो तो बै हिसाबाव प्लेन खालामनानैसो बिसोरो खालामो आरो मेन्स सापज हमना ला क'क्राझाराव सानसेयाव खनब्रै गाहाम देखायनो हायो जुदि जोंनि सिजौ मुभिखौ जुदि रायजोफोरा अनसायोबा होमबा बै स्क्रिनाव गासैबो स्क्रिनावनो बेखौ देखायनाय जागोन आरो जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव स्क्रिन होनो थाङोबा मोनथाम दं 3D 2D तो बेयाव अनारा बुंनाय बादिबा फार्स्टआव जोंना मोनथाम श' दं ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बारायनानै होगोन होनदों ओमफ्राय साया सिनेमा हलावनो बिदिनो अनारा बुंदों जे रेसपन्सनि सायाव आरो बुस्थु आंनाथ' रायजो राजानि सेम बिसास दंखायो जे रायजो राजाफोरना मोजां मोनगोन मानोना आलादा जायगायाव अनेक आं अननाय मोनदों दा लास्ट जोङो गवायावबो बेखौ स्क्रिनिं खालामदोंमोन बेंगालरावबो खालामदोंमोन आरो गुबुन हादोरावबो खालामदोंमोन तो बिनि रेसपन्सआथ' अनेकनो मोजां तो बिनि आरो जोंनाथ' आरो बेयाव लकेल जाहैबाय तो अननायखौ मोनगोन सानो आरो हलाव जिखिनि जायगायाव देखायदों माबायदि मानसि जादों होननानै मानसियाथ' दा नोंथांमोना बुक माइ श'आव नायबानो मिथिगोन फुल श' जानानै दं बे बर'आव एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा हिस्ट्रिखौनो बुंनांसिगोन मानोना दिनैनि डेटआव फुल माने बुक जानानै दं दा ভাল লাগিছে হাউচফুল আপোনাৰ বাকীকেইটা শ্ব' হাউচফুল গৈ আছে চ' এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো হোৱাৰ পিছত যোনখিনি গেষ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ ৰিভিউটো শুনিবলৈ ৰৈ আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ৰিলিজ হয় বড়ো ভাৰ্জনৰ ৰিলিজটো এতিয়া আমি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ পৰা চ' এছমিছ ভাৰ্জনটো আমি এইটো ইয়াৰৰ লাষ্টত এৰিম চ' আমি বিচাৰি আছোঁ যে এইখন চিনেমা মানে যিমান পাৰোঁ আমি সিমান অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈ যাওঁ অকল মানে বড়ো ভাষা কোৱা বা বড়ো ভাষা বুজি পোৱা মানুহখিনিয়ে নহয় চবেই চাওক যাতে সেই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আমাৰ অসমত নাথাকে ট্ৰাইবেল ভাষাৰ চিনেমাও মানুহে চাওক আৰু যিবিলাক মানুহে ট্ৰাইবেল ভাষাও নাজানে তেওঁলোকেও যেন এই চিনেমা চাওক চ' আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তাকে চ' হোপ চব যেন ভাল হওক ছাবটাইটেল আছে ইংলিছ ছাবটাইটেল আছে আৰু অসমীয়াত আমি যেতিয়া ৰিলিজ কৰিম তেতিয়াও আমি চাগে মষ্ট ছাবটাইটেলছ ৰাখিম এক্টাৰ্ছটো আপোনাৰ ওম প্ৰকাশ আছে গম পাই আৰু পেঞ্জি আছে জয়ন্ত নাৰ্জাৰী আছে তো বিশেষকৈ জয়ন্ত নাৰ্জাৰীৰ লগত মোৰ কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে তেওঁ ভাল এক্টৰ বুলি মই শুনি আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ কাম চাইছিলোঁ তেওঁৰ নাটক চাইছিলোঁ চ' এজ এন এক্টৰ তেওঁক যেতিয়া মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ এটা স্পেচ পাইছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিল বড়ো ভাষা মই সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ মোৰ মা বড়ো হয় আৰু মাৰ ফালৰ পৰা মোৰ দাদা ওম প্ৰকাশ তেওঁ বড়ো হয় কিন্তু মই বড়ো ভাষা বিশেষ তেনেকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু এই ষ্টৰিটো আমাৰ যিহেতু বড়ো এৰিয়াজত এই ছিষ্টেমটো যোনটো শ্লেভাৰী ছিষ্টেম আছিল ভূটানত বহুতখিনি বড়ো মানুহ মানে এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত মানে জীৱনত অসুবিধা হৈছিলে তেওঁলোক বহুত চাফাৰ কৰিছিলে শ্লেভ হ'বলগীয়া হৈছিল চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে চিনেমাখনৰ লেংগুৱেজটো বড়ো ৰাখোঁ আৰু মানে মই বড়ো লেংগুৱেজ ফিল্ম মেকাৰ বুলি নিজকে নকওঁ মই জাষ্ট ফিল্ম মেকাৰ হয় মই বিভিন্ন লেংগুৱেজত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ইচ্ছা আছে চ' মোৰ আৰম্ভণি যে বড়ো লেংগুৱেজটো হৈছে মই বহুত ভাল লাগে সেইটো কথা ভাবি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বড়ো লেংগুৱেজেৰে আৰম্ভ কৰিম চ' তাকে